rero koko nayombekire kandi embere ryo mu cyaro no kugira ngo abantu bona bingi beshiro mu byaro ari umugigo mwe ngambiye kigambo yanze tunureba atati atetauni yazandika kubingamu abatari bawe yazanga kusigaza amabaye buriye cyangwa nyiza amakantu but all in all bashija mwekume kandi mukore namani kugira ngo bundi ruhangagire level yatutekaho ataprifting amatristo muntu gire cyo wagiraho ubundi niwe shanga utakupapa nke corona yaba konka nintekateka imbera ni kweri kandi ubwiro bwinji kigumire kushanga ngo umuntu nayimaririra 100% kandi kigumire kushanga ngo tunozo mu lockdown ngo biro bikire nka miliyoni ngo yejyaho ngo neyo kujyaho in fact no baganga miliyoni ngo ryari miliyoni ejo miliyoni nikakajya kasete kace wanojya kuza kuteka kugira nikaba kajya kasete kace mununga noza kushanga ngo wagura ikitoki cya buri izuba mbera niba yayanga ujyaho so tushangire ngo no hari bumuka tushangire ngo kizibu ikikuba kiriho noza kushanga ngo ibintu nk'ebi bya corona nibishanga umuntu atekatekire kandi ikintu kimuteganisa mwe n'abantu abinji nico batahire bakagira ngo kuruje cyabireho bwahwire reka tutahe tube tujye mu cyaro konka nyombere imbuza gwampara none benda kugikinga naro gwampara ariho mbarara so think tekateka ngo haro gwampara kandi haro mbarara analysis nejangwa abantu binji barujye mu town bazo mu byaro kandi ebere ebitoki bibende bigura hasi munonga shinje 2,3 konka abantu abagira mu byaro ko baratandika kujye bitoke byo serious batandika kubijya akatare kabitoki kaza kushana kagaruka kandi bitoki nibizahigura so torekerire njara corona neza kurete njara ibintu kandi birabonera mbwene so no kushabira ihanga kuba abantu bajye mu site kubagaruka mu byaro bakonsuming ejemere price zahiguru kozi niba batakikora kuriya sete niziba zitakiriho so corona neza kutafectinga munonga so tushabe munonga eji lockdown ya kabiri ni lockdown imbi munonga kandi sheje njyasera aho kuzagwa henyine na ground kandi naninduga ku unayombekera kaju kucekinga 1 2 kugira ngo ibintu byakara nubwo bwaruko mu cyaro hinga mwani konka sijya kuva mu kibuga nganye otherwise tubakunda munonga nkankore media kandi mwe barabagire kuzikiraho na kansime mwe bare kuzayo mukamusikiraho ngananje Beazino mu kibuga ndiyo ni ingaruka so nintekateka ngwampara tubaragishara ari mbarara yo ni nguma mvuge nyije nyatire mbera tiristi konka nimbashaba mukore munonga aho muri yo numukorera mukore munonga abo kubensi twerekire ngwe shayo nane hinduka eshaje wabo ryo mu kibuga Kampala abantu ukoro bwa conductor bwe motoka bwa bus ati ukashanga ngo bazemereza tuzishitambura kandi urimu otwire no survive ngira mitware 3 nkoko kubimaye jasite no survive ngo inemeche 3 kugira ngo nojyaho mu izoba ncyaka rugendo garuko kore zindi embere neza kuguma kuba to mu lockdown yebero makunyana no ziriro mbiro bishatu kandi nozo munjo shango takinemu turatambuze bigere kutaha turatambuze koraki so nimbashabira nimbendeza kugira ngo mukore kandi ikintu kibase gukora kibase kuzareva ndiyo niza motoka yanje kugira ngo mvuge nanye ngaruke mbarara kandi nze kubahereza koko mukimanye kintu konkandi nimbashabira mwene mukore munonga kuba corona abantu binji bona bajye mu byaro kandi imbere ryo mu cyaro yo te yangu imwe nakache ako nakapiki ka super ko nabanze kugura kandi nko kumukubima ibintu mwe tukore munonga kandi tushabere ruhanga tere muki atere memigisha haza abantu ndakora ibintu nkebye byo no bireba motoka music promotion business marketing graphics biki memory cards na flash ejo niyo mirimo yitari kusinga so muri mutabishye nimugaruka jyara kushoma
Muzakuza ryari? Babaki bavuze ngo murekire. So situation ni yejo. Situation ni yejo. Otherwise mwe bari kuwachinga nkore media kandi mwe bari kutuberaho. Nitwe tubahagira munonga. Mwenda kugenda? So ukokwe mbera ni yejo mu cyaro kandi I pray for you kuba Uganda, pray for Uganda, cry for Uganda. Peka ngo twachi kwasaganya mtoto azama. Kale mwigure? Muri batabunto baza? Muri batabunto. Mukwatira chiko? Nanda tugenda. Mwitire. Echi. Niza kujirabaho. So ndiko kuja bless for now. Mwe bari kuwachinga kandi mwe bari kufunga nkore media ito turo kwereza waka. Bamwana rwa Beazini muganda wanje turo kwereza waka kandi tugenda mu mission porampora. Kare bye for now. Kare